to Sign Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories. Jonas guys uthi makabe kuyisonto sesin update ukuthi yini ongasuyilindele kule midlalo ke eniyithandayo kakhulu kumabona kude ke wenu. Namhlanje sikhuluma ngeskim sam guys. Especially ngestoryline sika Mapitsi. Mapitsi selokhu ya trend ke ever since they broadcasted ke indaba zabo ke lapha ku Berry FM. So guys, Friday nibonile ukuthi uMapitsi ke iqiniso livelile ukuthi hayi le ndoda kade seyithwele ngeqoma ethu eyithanda esitshele nendoda yakhe ukuthi kahle hle yamthanda uDJ Thomas akusiyona le ndoda acanga ukuthi iyona. They had to tell her guys ukuthi ke uDJ Thomas it's not the first time ke ebhidliza imishado yabantu noma ejoin umuntu oshadile into zakhe nje endo unamanga. Then Mapitsi realize ukuthi yo khalekile isihlela sika DJ Thomas shem. So we are knowing this week ke guys uDJ Thomas bathi uzongakhombisi nokuyisolo okuncane nje ngalento ke ayenzeke kuMapitsi. Akukho nokuncane azokuveza ukuthi ke uyayisola ngalento ke ayenze kuMapitsi. Kunalokho uyamblame umtshela ukuthi uphelwa umsebenzi nje kungenxa yakhe. Kuningi nje guys azobhekana uMapitsi kuleli viki kanti ke uThipho sina guys cha impela ngathi uyimisele ke ngedivorce noma ke umndeni wakhe against idivorce because bacabangela ke abantwana oPitsi ke no right. Bathi ke uMapitsi ngolesine she is willing to do whatever it take to save her marriage. Guys, it's not gonna be easy for uLukhunjana. It's not gonna be easy for uThipho ukuthi ke athathe uMapitsi kanjani nje guys umuntu osemhlaze kangaka watshela izwe lonke ukuthi akamthanda uthanda uDJ Thomas. So nje ngazi ukuthi umshado vele kaMapitsi kanye ke no Thipho uyaphela bakithi. Asazi ukuthi ke ifuture imphatheni kuMapitsi nezingane zakhe, what is going to happen ngabantwana, what is going to happen ngama assets abo. At least the guys ngithi unayo indla irentayo ioffice leyalela kulona. But uMapitsi guys wenze kakhulu bejola mawala. Cabanga usezenza neslipper couch lapha eoffice ukuze akwazi ukulala uDJ Thomas. Yo umfazi womuntu akamhlonipha umnyeni wakhe sis. So yeah guys, ikona ongakulindelayo ngoMapitsi kuleli viki bakithi useyisolo girl uzozama ukulungisa umshado wakhe kodwa nje kanjani. Semphoxa ngaka. Nami ngimthathe back guys. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Welcome back to Sign Live Chain. Thank you so much.